Croatia osiguranje. Maja Horvat ovdje. Izvolite. Dobar dan, Tanja Maričić ovdje. Ne znam, sjećate li me se? Napravili ste mi policu osiguranja od provalne krađe. E pa, pokradena sam. Jeste li zvali policiju? Jesam. Već su bili. Da, i napravili su zapisnik. Dobro, onda dođite s tim zapisnikom k nama. A što će mi sve pokriti moja polica? Pokriće vrijednost osigurane ukradene imovine. A što vam je ukradeno? LCD televizor, DVD player, fotoaparat, laptop. Koliko vidim, ništa drugo nisu dirali osim što su mi napravili nered. I još nešto, razbili su mi prozor kad su ulazili. I to je pokriveno. Javite se našim procjeniteljima i sve ćemo srediti. Samo provjerite jeste li sačuvali koji od računa za ove ukradene stvari. To će olakšati procjenu. I ne brinite, sve će biti u redu.